Kumana na mutino wa kumomoka kwa demu ya Solai iria yatigiria andu 46 makuite na makiri maingi gutigwo matari na uikaro, micii itanyihiire 223 nimuritie andu a wendi mwega kumateithiriria hari waki wa nyumba. Makiaria hindi igongona ria gucokia ngatho kanitha-ini wa Gatoleki wa Solai, aria mahutirio ni mutino ni maugite andu a wendi mwega ni mamateithitie na irio cia kuigana na nguo cia kuihuba ende uikaro niguo thina. Nyumba zetu zilibomolewa, hatuna nyumba na zile tuko nazo za kukodisha. Mtu ambaye hakuzoea kukodisha nyumba, you can imagine he will not be able to manage that for 2 months. Matongoretio ni mwaria wao John Mwangi ni moritie thirikari gutigirira mwene demu ya Solai ni ariha hathara ya demu yo kuri mundu wothe kuona ati mutumia wake ahurukiire gacagaca-ini iyo. Tell all the Kenyans today, let them not bring us food, let them not bring us fruit. Can you come together, raise funds, come and buy us pieces of shamba? Lois Kim uria urari igongona-ini riu ni oritie thirikari guteithiriria haria ingihota kuona ati kwa ihinda riri matire na mbeca cia kuriha nyumba iria mekomboreire niguo kwigita heho. Hapa bado tuko na shida sababu hawa watu bado manyumba hawana. Mimi ningewaangiza kwamba badala sasa wakuleta chakula mingi na hawana mahali pa kuweka, wawanunulie mabati, wawapatie pesa hata ya kununua shamba la kujenga. Oho aikari ya Solai ni maugite ni marakugio warani aria makoretwo makineo teithio ni thirikari niguo kumakinyiria. Handu-ini ha Kameme TV, Ritwa riakwa ni Wanjugu wa Wachira.